o Samoa alau Samoa Entertainment TV mai pia usi mai alau whaafonga. O le tala toi Tuliloa mai whaamsinonga mawalunga I mulinu u le stofi o le vai Sene. O le li ulo ia le fionga au mua ming lang wai. O lo tula e mua li ma le manua lo fatu au. Ma whanga sea li isa poa whang iai. I se vai ngola na fola sanga. Na sao no le malo si angol polo inga whaasanga I le li fonga fetalai. E whatauto ai whai pule ta maita I le palemene. Ma ia ta watu fo I whaamsinonga le muso le fonga fetalai e whai whatautonga e soli tu la fono mwhailonga tangata. O le fola sanga lo ia sa whai ai lumo whaamsino sili Chief Justice Perese, Justice Nelson ma Justice va ai. O le manu malo ai o li ma le manu ma whangan sea lii. Na whaalau loa aloa ia e komsina o le ofisa palota le umane o palota laiti malangulango ina e le fionga I le ao le malo. Pei tai. Sa le italia ina le fonga fetalai o le maota ona whaapea sa whaia whaamsinonga o le palota I le nā taimi. Mai sa toi whaaui I tua. Ai ua whaawawa I lava ona tolo e le fonga fetalai whaatautonga. Ma angia mai ai le talo sa ngāto o mata nora leota. O fesilingi ai tō whinga e le komsina o palota o li ima le manu mawhanga sea li I. Ile se fulu pa Sene mo whaipule ta maita I o le palemene. Ile whinanga lava lea au mua I le whaamsinonga. E ui ina ua uma o na saini le polo inga I le ao le malo ai sa musu lava le fonga fetalai e whaia le whaatautonga. Ai o le taimi nei, e na o le wha lava whaipule ta maita I le maota mai ua uma foi o na whaia le whai unga le whaamsinonga o apili e ono whaipule ta maita I e pei o na whai mai ai le vaenga wha o le tulafono wha vai. Ma le umane, o le palota tele ma whai unga o palota lai ti mai loa ai o le mea tonu lava e whai o le 10% e whaia le whai unga o le wha atoa ino no foa mo whai pule ta maita I le palemene. Mai o le umane o le palota lai titi mai loa ai le mauti noa o no foa, mai sa le ai fo ini wha alave lave na iai. Ai sa vaenga o le fola sanga le loia le fonga fetalai le fionga li o papali I maspau. O le aunga o le lato fola sanga, o le mta upu le atau le wha mauti noa ina. Mai o lo o iei fo I le talo sanga na whaile to o matai lumo le wha amsinonga o fasilingi ai le awala na maua I le taunu unga o le 10%. Na fasilingi le wha amsino sili te maita I loia. Po o le ale tala ale tula fono wha tau I le tiute o le fonga fetalai. Ai na angia I le tali o tiute au fiai ma le wha tautonga o sui o le palemene. Peitai. O le fina o le ilani tamati o lo fasilingi le fonga fetalai wha amsinonga I le wha mautino ina. Peitai. Na wha astala la vei le wha amasino sili ma silingi le te maita I loia wha tau. I se talo sanga le fonga fetalai I le tulafono wha vai nga wha fitu. E wha tau I le wha ai unga o fesilingi ai whai pule o le mota. O wha apea mai le vai nga wha fitu. A fesilingi lea ia tau al tangatai ave ai ma whai pule pe tu mawai pea le ave ma whai pule. E tau ona tu ina tu le wha amsinonga ma walunga mo sana wha ai unga. Peitai. Tari te mai tai loia. E le I whaila ina se talo sanga wha tau le vai nga le na wha fitu o le tulafono wha vai. Ai mawhai o na whaila muli ane. Sau no Justice Perese, ele o le lei ato o toa le nā tali, a wā o mta upu tau le whaavai lea o lo o tala noaina. Ai manatu, o lo o te mai tua o leisi vaenga, piggybacks on a third party. Na tau mawhai le tamaita I loi e ta watu le whaamsino sili, o le mana onga ia avatu le whaamsinonga se ta ia le mauti noa I le fonga fetalai. Na whamanino e le fionga Justice Nelson, o wha moe le fonga fetalai e whina umai le mele whina wa ia. Ai o le wha sino atu e wha amasino. O le numero palota le tulafono wha avai nga 5, o lo na winga, o le pasene o le au wha inga o palota le tu malo. O le meto tia le na o lo whai mai ei le wha avai. Ma isi vaenga na saunoa ei le fionga Justice Nelson. O le mautonu, po le mautinoa, o le fasiliane e le fonga fetalai. Ma tauane e le whaamtalanga tustusi ato o mata. Whaatau iaila na talo sanga. Ai o le maitau a Justice Nelson. O manatu lava nau ma ua fasilingi ai le whaavai wa le mautonu wai. Le alongo mai se taimi e lau wai le unga al whaamsinonga. E le umane o le suenga lo na lua le pasese le ana taunu umai New Zealand le sata lua ya sono mati. Ma toe mawai isi tangata e to wha. Ua pisia fo le siama koviti, I le tolua I o aso talu o na whanofo esea.
O le to'atasi o i lātou ia sa nofo la talata i le to'avalu lea na maua e sia mai suesuenga muamua le pasese le na whaia i le sa le na taunu wai. Ai o iso le pasese sa saunga le mu malava. O le se laulua sulfito la ufai ngā renga sa ngā rulua i le sa na whaia fo ia lātou suenga i le aso lulu aso iwa o mati e mama uma. O lo whanofo e sea pēa talu mai le aso sa. Al pasese to fa le na mawele so lulu wa vatu ile no fuanga fa no fesea i mototua ile po le aso lavalea mai ua fa o popo i nei le fa o pasese wa fiaisia ma o le covid Samoa ile se fululua ai o lo marolosi u malava ele ima seisi o adia e mai ai a unga o le fa mai o New Zealand lava ile stofia sus fulu mate pe na li petia le New Zealand Herald Valu se lau fasu liman tau fiel falma sia mo le Omicron e au fiai ma le luas fultasi afe pisia i le aso lavalea. Li patia mai fo i le a fiai o se vaengo lau fai ngā luenga wha vaita mi atu i Samoa i sia mo le COVID ma wha anofo e se ai lava i la tō ia pitanga o lo oyai. Ua wha solo ina pisia o malava le api lea o nei le ngata o lo api whaitasi ai o le wha le tonu o soifua malolo ina i o la tō sio manga i tūlanga tau whaleta ele tulau. Peita e tala mai Amerika Samoa o mai le stof Jesus fulo mati taimi Samoa. O tolu se lau fast food tolu ila tau o PCL siama COVID i nuu le territory. O tangata nana fautua ina e whanofo e sea i lava i o la tau a inga ma la tau tau a inga. Ai o lo tātua tunuu o le asolo na tolu le pasese mai New Zealand. Lea na toe mawai leisi whaopoponga e to a wha. Ma se furulua ai wa a fia whanofo e sea i nei li whalema e mtotua. Ai nisi o tala, o lo te enel to olua le na maua le poloka leo o la wha o ngā wha solitu la fono, le pepa wha atanga le New York. Mō lianga wha atu la fono o le umio a upenga malosi ma paipai ulai le aisa. Na tula ia il wha masinonga wha aitu malo le vai sonei plebisite wha vai, mautuang yangi utu so pepa, ma le lalo ia Quentin Sawanga. Whamaunia mai lalo ia le tio polinsia le te ena le to olua leo mōlianga o le umio le paipa, ma le umio la upenga matautia. O le taimine tāpuni ai le tunu i le level numela tolu, o le sao le COVID na mawai le to olua lea e leo au wala, o wha o ngā wha soli tu la fono se pepa whaatanga le New York e whewa iai, ilunga o le ala tele i le nā taimi. Na talia ele fa amsino talasa ato al tal sanga e tatala i tua o tuangiangi, ai te enal tal sanga e tatala i tua pelepesite, matua tua i lea sofao a perila e toe ilo ai le tal sanga na, ai o ta ueleli ilo i le sunga sawanga i le tio polensia, o lea sosfulu ono yuni lua o lua o tu i a il fa amsinonga o le toa lua lea. Inisi o tala lewa whaalia atunga lunga o le whaamsinonga mawalunga Justice Nelson, whaatau tangata soli tu la fono o mea tau whiusua inga, serious sex offenders, lea wa toi whaafo i mai i Samoa, e au noa mani whaamtalanga po ni whaamaumaunga. O tūlanga ia e peo na ia sau noes whatalanoanga matalafau le tio polensia le vai o Sene, e iei tū matautia e onoa a fiai o tātou tangata i nei, mai o le a ngā tonu lava le nā o le whaamaumaunga o tangata e whaia nai tu ainga o soli ngā tu la fono, Sex Offenders Registry, ma whaamauti noa e mata i tū ona i tū uma. Wo whaatasil sauna ngā le fionga le whaamsino Justice Nelson, ma le whaalau loa mta ngā ruenga o leo ma whalpui le na whaia i savai i le vai a sonei, e le stala aloa i aitangata wa whaamao nia i nā soli tu la fono, Sex Offenders Registry savai, i le umane o le 5 tausanga talu una whaatu la fono ina le whaamaumau i ngoa o tangata soli tu la fono whaapea. O le whaalau i loa leo na i loa atuai, o le whaamaumaunga lea, o lo ngā lulu e whaatasiai, ma le ofisa o le loia sili. O le whainga le ua iei nei pion sauno Justice Nelson, na amata mai na ua tatala mai le palola le sita maloa, ai sau i tua whaile soli tu la fono le i tangato le lato lava si umanga, mai o le au ngā le nā, o le whaamaumau uma o lato ingoa ma whaamtalanga, ai mai sei lava le whaamauina o i lato u whaamaunia le toso teine po le whaamalosi ma le whaia so. Le lipotia le Samoa Law Refirm o le whaamaumau o ingoa whaapea na amata mea mai el whaamsinonga mawalunga o te se malua o tasilua na whaasalai il tolu tau sangal tamaloa e whaalima tau sangal matua i lona whaaolima mātanga i se tene titifitu tau sanga. Ai na toe tupu fo il soli tu la fono la valea,
Ele tamalo lava le ilis fo iteini titifitu tausanga. Sau noa lo Justice Nelson ele namata upu ele tulanga leo le whaamawina loa o ingoa o tangata e whaia soli tu la fono ina ia nofo sila fia i tangata i o lato si o manga. O le aunga lava ina ia saunga le muti na mawhanau la i te o tatu tunu. Lo Samoa Entertainment TV mai pia toi fei loai. Ile aso atayao ile alofa o le tua, paso i fuaya.